Nananom matan konya wo Gomoa Fetteh wo Gomoa East mensi mo ye mfimfi mantam mo se nei de wormo ebra dede ene ntwene bo ni nyina no ye wan ho bo a wo bo de atwen EWUZI ritual performance a November bosumi re to so ensia na se wo chena no e de kwesi 28th November. Gomoa Fetteh nananom de tabo ato ye dede yo ene banebo eso ewo enkro awodo bi mu ebini Fetteh kakraba budumburam Gomoa nyanyano kakraba kaswa CP akwele yamwan kwanta papase ensenchofo enhyiemu ekoso no sumankwan henema Gomoa Fetteh adama amakwando nsem se tudwafa ya asafu mba wo ye nkro baase na Fetteh Kasee de wakono obilu yededa onya ntokwa oya kasa kire yina kasa abuterim yina kasa abuterim no onten ho asa mambwan manya no hwe na adibio ohian na atoba ense na adibiala amaru boko sabanu maku ejenu boko so onyo lokwa mambwan bi pia German ne hu asori ni din hu odukro nu so hu odukro ni din wabaka aka chiro odukro na aba no ogochiro odukro nu ba odukro nu bohu asori na obon nukro nu do no dinaba osandi tudwa se wo mobema asafo no ene aposifo akochi ahwese wo manfo edi emra so ana 6 yawda obe ne yechobem 28 ono na yewie yakopuru yekuye wo ho Gomoa Fetteh EWUZI achemfu wo friend yadra achinim obi musuro Yesu chinanu na he yadra wo friend EWUZI yebodo ewu a obiala mgba chirim obiala nye dede polisifu aso ati yama abam mpemfo wole wo aso tibia wo aso ati yama ho letters mo onya wa the mana yerbaye on the 6th 12 o'clock prime na ya ashase